syudad sa kapilitan, dagang kalingawa. Grabe ya kitong Agkardo? oh katong gusto pa guys sila gabi ba kasi nila tambay kasi nila tambay kay labot diri ra tama Rugen na sila daha. Ang probinsano ba? Tay, wala nang inaw ka. Balo pa. Ibang na sa Binool. hiyo mo ano si Sito Kana karto na ako na. good morning class Good morning, sir. Sa may nakagulo ng morning nga, late man ka, sir. sorry class I am late because of the weather condition tugnaw magod ulan-ulan na kinahanglan kong dulog sa akong asawa ba Ako na ka, sir. keep quiet class kaya mag-roll call na ko say present if you're in or out Uy, in or out daw? in or out in Uy, saan ka? In or out man ka? In sila, out na ko. Oy, balik sa kay mag-roll call sa ta. Balik sa. Unsa? Asa man si Isyot Sipyot? Isyot sir, present forever. Si Tolindoy Shutoy. Tulindoy, syutoy, sir. Present. Si Ibong Biolhot. Ibong Biolon sir, present. Buknoy Bilenghoy. Buknoy, present now. Pero, upay klaro uma. Hotel ako mga estudyante. Social makikapilido, mga foreigner man. Pero ginamos sabi ni kinaon ko. Okay class, our lesson for today is English. So, what is the meaning of punctuation? Sama, si Isyo try na ikamutan eh, kay sira may nito boy. O ikaw, Tulindoy, what is the meaning of punctuation? Punctuation, sir. Na, anara. Absent na ba ko ng simanaha, sir? Na, dili lagi mag-absent para makabalo ka. Ikaw, Ibong, what is the meaning of punctuation? Punctuation sir. Punctuation sir is the ay sorry sir, I forget. Sus, nakuha na. Ikaw na lang, Isyot. Ano sa'yo meaning ha, punctuation? Punctuation are marks used in printing and writing to separate sentences and clauses to make help the meaning and sentences like commas, periods, and question marks. That's are the example of punctuation. Very good, Isyot. Sus, nakuha rin yun. Papakin na si Isyot. Ikaw, Buknoy. Ano wala man ka nipapak niya? Ano mo pakpak man ko, sir, nga wrong man to yan, sir. Masa mayroong ato, Buknoy? Masa man na yung meaning sa punctuation? Nali maguni, sir. It depends upon the situation. Di ba, sir, mga Bisaya ta, sir? Punctuation. About na sa money nga itong ibayad sa eskwelahan. Muna'y punctuation. Muna'y problema na ako ron, sir, kay wala ko'y punctuation. Wag gani, bugas. Punctuation? Nga na yun, ha? Dili. Lain subject ta. We discuss science. How? Science? Sus, kabisig. Okay, class. Mag-start na ta. Our topic for today is about banana. It is very good for our health corner and heart failure. Especially to our heart failure. So, Ibong, unsa may English sa saging? Saging sir? Unsa man nga klase sa saging sir? Kanang pinanitan o kanang gilungag? Ay, siyempre, pinanitan. Ay, sus, kasimple. Saging nga pinanitan sir? Kabalo ko sir. Tungdan na sir, tungdan. Tungdan lagi na. Okay, very good. Ikaw, Isyot, what is the other color of banana? Ay siya sir. Klaro sa sir. Unsa man na siya sir? Hilaw or hinog? Hilaw.
Aw, hilaw man din na. Sir, sa unrahan na, green. Okay, very good. Ikaw, Tunindoy, kung ikaw pasultihon, what is the other color of banana? Daghang color sa saging, sir. Naay pula, naay yellow, naay green, naay pink, pero wala pinili pagawa, sir. Okay, very good. Kung sa'yo very good, sir, ganihari ka na siya obserba. Naapay laing color ng saging. It depends upon the situation. Kung imo nang lungagon, brown ang color na, sir. Brown ba? Brown. Ensit ba? Kabrenta yung penis ko ngayon. Sige, muli na ko. Okay, mag-research ako. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Yo! What's up mga kabors? Shout out tayo ko kay Rosalyn Ilopre diya sa Santa Cruz, Maynila. Ni Ivy Ferulino, ma'am, diya sa Dapitan City Central School. Dayon ni Sir Charles Ferulino sa DXBD 11.3 FM, manager. Ni Sweet Daisy Ilopre o ni Inko Dunsoy. Yo! Yo! Shout out tayo ko kay Gio Tuyak. Shout out kay Arel Bation, gikan sa Zamboanga City. Shout out kay Rad Michael Gabalio. O shout out kay Lucy Mijos from Quezon City. Yo, shoutout ko ni Gerald Galimit from Simputan. Shoutout po ko ni Jan TV. Shoutout po ko ni Kurt Kimigi. Shoutout po ko ni Janelle Dagwinay. O shoutout po ko din ni Rica Balocan. Teach you, baby. Was! Yo! Shoutout tayo ko kay John Kirby. Shoutout po kay Ruben Lumuntod. Shoutout kay Alexa o Alex Andrada from Indiges. Hi, yes. Shoutout po kay GR Basarte. Shoutout po especially sa RL Store sa Lucas from Roy Ludovisi. Shoutout po especially kay Liti Ramos. Stay safe da, Liti. O shoutout po sa Milk Tea sa Pulo. O ni Justin Zorilla. Hi Justin. O gusto magpa-shoutout ay magkaulaw, comment lang mo sa among YouTube channel, Dapitan Biners, para ma-shoutout mo sa among next video. Yo! Ore Bisaya, ey, More Bisaya, ey, ya, Bisaya, Carbon Bisaya, ey, Kahim Bisaya, ey.